Medan shikona ngachen no General Simon Gadwidwell can President Salva Kiir Mayardit chika agree. Akame chika agree keje. Chagujeno the Simon Gadwidwell de jakam Deputy Chief of Staff ke Deputy Chief of Defense Force. Ke ni SSPDF ke ni National ke ne de kontila de ni South Sudan de we de jaga. That agreement chatu ne kan 2025 kan naben me shi nyur tan chagu jeno ba ja kam na mo chola do shen bore wajin tama jenta me dan me lat ke dol ketman peace initiative no bondi alten chol ke olat group de ko ren mat kel ko de ga mal de ken no de ka right kam ni ken no chu Salva Kiir Mayardit chu ka right kan General Simon Gadwidwell chu ka green wono mo me de lat ko kore me shi kore buto ka Nasser ke 2025 Salva Kiir Mayardit ano shejen dile dani chikana lat ken Simon Gadwidwell sheje bepal she logo no koje last let Simon Gadwidwell ano she bin gujeno en men chala da Kiir Mayardit che chuang ko jiran mi shi agreement sheje tan yen ran de yen deal complete no General Simon Gadwidwell la kwar kitgwang faction ngai kon jen ko kuma SPLIO pin Dr. Machar che bona mo che je chakane de kon kel keja allo tereni in the same cause ba mana terke Dr. Machar me cha Dr. Machar me cha je yen charwaj che jo che jala chela do ne yen Dr. Machar chi mo gwa sheng na men tine ge disagreement ne ko me cha Dr. Machar cha yen yo de ben o de kwer mi shit ka ba de nyok mi yan keja ko kuje mo men cha la Salva Kiir Mayardit che chuang che kon de men che kon diala ne Sheng medan kan madine dan kan Salva Kiir Mayardit kan wekel momentum right now kan wekel right kon and isha wekel and chi Salva Kiir Mayardit chi dunda we ko le de queen kwar ki le election che dier ke kan agreement e kon de che wono dera time kan it in content the door kan it content che which it ka General Simon Gadwidwell right now take a thing want to be a ngumi ba la te Simon Gadwidwell ke jen gwas temaka mi Salva Kiir Mayardit de chelewe ko jen lele la no queen kwari wal South Sudan ngure terole nyu de jen o che jo Simon Gadwidwell che yanda mine ki che gorro der jo Simon Gadwidwell der jeling Simon Gadwidwell ram ngas ke ne diala no be South Sudan be jen mal chit ka kwaran ko ken ka jen le de long te ka woni mi kam Salva Kiir Mayardit de ne ya jogo no jin che chuan ko deri we woniam akan mal akana kontai mala ta ngeje na kulo we ko de queen kwad jela but right now and that agreement in dan charge threaten tama atin kon le Salva Kiir Mayardit ka ko Salva Kiir Mayardit ci diarigen Canadian kon tintere wika South Sudan bino diarigen ko their position der jamut ka mejega jedi ngai kon diale la roine kon shanga ku kuma SPLIO ano kuma SPLIO Canadian kon charka kur ke Canadian kon goro jeno de South Sudan der tekamal Simon Gadwidwell jaten Gerald Cirilo wudi kotere jaten te kwar ngone ko kente gaten awene ka kan kwar UP ke United People Alliance ne te kon te tegete man peace initiative ko gondel ta garar ndel Salva Kiir Mayardit ko kuje mone anyok mo kon we ko man dienen cha yar kir gwada cha pan dial shaka cha gwar pintin ko ya par min dien de computer ke Salva Kiir Mayardit ano SPLIO kidwang faction handling no cha de gwar pin not yet but no point ko peace ko je threaten ba ko ngum bale la Simon Gadwidwell ke jen gwasme Simon Gadwidwell take preparation je menana ngai kone ano me chalan ngure teten ano bi madbe ben bi larjen kan negative kontikel gaja ko kan peace agreement me cha ka lok achram kel dan royen che igu jeno jintale jilot kitale mo gamde la letta be jipel la nyu de no la ja nyu de chiandu mandan de nyoda yetam right now Salva Kiir Mayardit a che kidwang faction che jipel lo chikala right kitale million ka mila roda jeng me dan che mal cha de wono de tanya kan no Kiir Mayardit cham chanamo che jibiya dio je chialing je no ramedan cha ko nyala deputy chairman ke deputy ka Chief of Defense Force control cha ko nyom ko ingetema
la kwarnyo so right now ngwana nguda weekend ga beken mugi kone la relationship dung Simon ga dubel kan da kuma char me da ne len kono no take gwaj mi chitwo akon writing all the time wadi na mo to ga kado be da ne kwa ngwana kwa kandal ke je kit kone gorge je no de de self ke mi ya dar mal dar je time me ji da kuma char ko kwar kuma SPLIO me che guje no da on option da na balat ka kwaji pressure international community che guje no jen ba were wiki juba chi lar international community then cho jen cho we che me da ne chalat chu jalge de inte tot na mo karwa da kananok assignment ga dujel ken ji kware ano de da kuma cha der were wiki juba ka ngejen o te gari tun lat ko den then when mo chural yo talk chu kum chural chu da chi meji kono ngach of course melat ken jena kele assignment ga dujel jen da kuma char ye ken we ko kir chire di ka kwi mala so ko kir chire di ka kwi mal ka chi na de we ka je ka cha mal che goro ba je lalet na mo jen disagreement da ni shoda lat ka gwase dan minyo Simon ga dujel no di logone go an kir promise ni kala ka yera again the same promise da ne che Simon ga dujel che promise no buka te ga mal ka jen 2024 be 2025 payment ta mi che complete deal je but still tell me chalat self kim ya di che pele nyan dara mo under agreement da the same thing boka da kuma charbo me che were wiki juba chen me che we chukan ngod boka mo gor je no de mal de kala che self kim ya di che nyok ka mu ko je violate chire ko ran go nen ka nasir gwadi kuri toktin kam Nuer wayami kene dine sa speed ya bachang men chi kuma spele ayo nyin ka kir mu yadi done che guje no e kene dak ma char ko kan wore so ikone che dak ma char che chu yen jen do bran yen ka dak ma char mon amalat ke sa men gadu dul jene ko kir rami mo mi che mal che no kir akon mala akon tan before kana ne were wiki juba jen tay dana chi ngaro den lat ke jen men ya me chaje permission no de kam ko ne Simon ga dul che guje no gorgan do bi mo kwaje lurin ke je ki gorje no jen baje okay so ye guje no okay mo awere wiki juba then ba kep self ke mi jadi bayen jene logo ne mo mi mo chuong mi kone cause ta mo kwer mi de chol e bere wi ka kan mal kana kontan then che guje no che buere wi anyong mala rawr na me pai kana bata nyoko mi cha kule je kan tam kan self ke mi jadi kan je aleka ka cha declare bo Simon ga dul no wodi che male dan che collapse ko ne take a time ki duration ni shangun and that duration mo mal ba to ka gwada den ka bo pe gwena den ka gwada den dara je ga mo ki dara collapse ko je kan ya cha kun pinyene ta me dan che expert ta mi kan la je no de kan ya leka kala kir mi yadi de ngaja you know to Simon ga dul jo jogo no ko ba were wi ki juba bendi la deputy chief of staff you can you agree on but before kan were wi ki juba ci san ga dul jogo no na bidede ba kon we Kenya bidede ba we mi che were which ba ga mat ka force ba ga integrate you know kan national army and then ba kulu were that was the agreement which is nice then a kore chu na mo chu tin no bala but after that chikim ya di che dia che bi yar me che ngaje no che da kama char che je ke chu tok yo dia yo yor cho yo yar so jen ta dan le ngor din ke but kir ngode something me do dia ne be ni me kan self kim ya di calculate and we going to wait for that ka tuo ko nga ka Simon ga dujel ko gor jen so Sudan ba te gamal lat ke jen wo chang da kam cha chang cha ko yen bo te re te jen still there are others till right now ko Sudan ba nyo mo ko liberate na me information de we ke ya that ma